bisimilla moɗon musidɓe tedduɓe ɗo e TV Teftal Pulago Guinée Bissau. E windande men hande ko fati e jibinede nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ɓura andirede noon mawlidu nabi, tawi ardinanta en ɗum ko musidɗo moɗon Sekou Oumar Sall. mawlidu nabi noon baɗeteɗo e ndeɗo hitande to banggal fergo nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Eɗen mbawi wiide ñande 11 Rabi' al awwal, tawi ko hitande wulure he 441 biɗen he hijra hono fergo nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kono noon si tawi ko hitande tubakoɓe mbaweten wiide ko 6 e lewru novembre hitande guruje 219. ɗum noon sen mbi eɗen kaala e jibinede nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Musidɓe tedduɓe, firti ko konguɗi seeɗa mbaweten ƴettude hen nde wonno hay goto wawa haalde ɓural nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ɓe mbi hayso ko maaje ɗe foof mbaɗama gombudi, mbaɗama daha, ko fodde suwande kuɗol tan, ko cuuɗa kuɗol tan he nder daha he mbiɗa ana windira ɓure ɗe, ndeke ko en barkinoto tan e ñalawma o hono jibinede mo kanko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. ɗum noon si en mbi'i garten ko e tarika he, eɗen mbiya jibinede nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. musidɓe tedduɓe, si en mbi nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en gayni haala ko on cuɓaɗo mo Allah suɓi, ɓurnaɗo windere nde foof, mo ganduɗa kadi windere nde kadi ko sababude muɗum woni ko tagira. ko on wiite almami, hono yeesojo annabaɓe, hono timmode nelaɓe, yeesojo annabaɓe, mbiyen timmode annabaɓe e nulaɓe. caggal makko, ɗum woni ɓawo makko, ko hay goto goɗɗo wawata arde taw ko Allah nuli ɗum. wawata arde ko annabi, wawata arde ko nulaɗo. en mbiyani goɗɗo arta wi'a kanko annabi walla wi'a ko nulaɗo, mbiɗen ko hay goto goɗɗo mo Allah nuloyta goɗɗo ala. nde wonno tuma nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam arta haw adna en diine l'islam o, si en cifima ɗum han ni wayi tan no cukayel boboyel, yolnede ngel jibina, yolnede ngel iwi e cawgu, tuubel mo ngel idi ɓornede ɗon ngel, sikki ala lebbi 3 ha lebbi 5 tuubel ngel jokkudi muɗum ɓeydete, jokkugol ngol ɓeydete jajendi, ɓeydete kala juutendi. si ngel yaari noon ha ngel woni hitande, enen gandi kala koltinoɗo ngel kadi a tawa comcol ngol hono wutte o ma tuuba mba, wutte o ko ma ɓeyde juutendi, ɓeyde kadi jajendi. si yaari noon ha woni duuɓi 2 noon ɓeydirte ha yetto e duuɓi 25 ha yetto ɗo ganduɗen joni kam ko ɗo juutendi makko e jajendi makko foti, neɗɗo o tagodi muɗum ɗo juutendi makko e jajendi makko foti, wutte mo ɓorni ɗon o ko on ɗon mo wawata ɓornoyade ha ñande mo maayi. firti ko diineji ɗi gidima, ɗi gari, annabaɓe woɓɓe gidinoma, nulaɓe woɓɓe gidinoma arde, woni koye ekkitagol, woni no boboye ngel no ngel jibinira gila he cawgu ha ngel fuɗɗi ekkitede jonde, ngel tugga juuɗe ha ngel wawi ɗaltude tuggugol juuɗe, ngel wawi joɗade ha sanga, ha ngel wawi tuggande koye maggel hono etade no ngel ɓafira, ɓafa yana ha wawi ɓafande hoore mum, mbiten ladgol, ha wawi ladde, yaari e wawde ladde nde ha wawi nangtade dula goɗɗo, immono hoore muɗum deppito ha wawi immanade hoore muɗum daraw, wawi sottinde koyɗe muɗum koyngel ɗo nangiriɗo, walla goɗɗo nangi juuɗe ɗe mbiten tette. ɗon yaari noon ha wawi daggande hoore muɗum, ha wawi yahande hoore muɗum musidɓe, ha wawi dogande hoore muɗum, ha wawi ekkitande hoore muɗum haala, ekkitade haala, ha wawi haala ka wawi reggodirde konguɗi ɗi, andi o ƴoƴi. ɗum woni annabagal nulaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam, nulede mo yetti ko e enda nadjil aqli, ko waktu mbo hakkille ɓendi ƴoƴi harli. ɗum waɗi
cuɓaɗo e ɓurɓe ɓurna aybinani ko noon tigi jimowo o wi almadda o wi ko noon mbiɗen nde tawno cukalel ngel yeehi hanngel wawi yaade mbiɗen musidɓe tedduɓe ko ɗum waɗi l'islam o ari ko enda an nardjil aqliyi tuma nde hakkille neɗɗo ƴoƴi harli ko ɗum saabi ala annabi goɗɗo garoyowo o wiya ko kanko woni khatimul anbiya wattande annabaɓe timminirde annabaɓe wa imamil mursalin kadi ko gardiɗo hono keedowo yeeso almame e hono nulaɓe qur'anil karim jippini ɓure makko kanko nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam e sifade mo wonde ko o gonɗuɗo wonde kadi ko joom jikkuji moƴƴi jibinede mo noon kanko nulaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam musidɓe tedduɓe jangtama ko heewi kono waktu jonɗo foof kadi ko ma jangtuɗen nde wonno kala waktu jontuɗo tawat ɗi woodi yirde wonde yontude on waktu yirde nde ganduɗa andano ko fillano ko ɓeɗi koma kadi yimɓeɓe kalne ɗum yirde heyre nde ɓoyɓeɓe kadi ciwtine ɗum nde wonno kadi ko barkinorade musidɓe tedduɓe makko mo jibina sallallahu alaihi wasallam ko e lewru ko e nogas e ɗiɗi ɗum woni nogas e ɗiɗi lewru avril e hirande 591 caggal jibinede annabi Isa ɗum noon hawrata ko ñande altine hawri he nduɗo lewru ndu gonɗen he muɗum rabiul awwal e on waktu tongirano tan wiiteno tan koye hitande ñiibi nde ɗum woni hitande abrahata arduno he kono muɗum fi yirbinde suudu kaaba ɗum qur'ana ɗi sifi ɗum to suratul fil ko ɗum waɗi musidɓe tedduɓe tagore Allah nde kala no nde fotiri kala ko Allah tagi tengti noon e bani adama e ko wona bani adama kala ko jogii ko wonki noon fuɗɗi ko neɗɗo o ha e kala ko wona neɗɗo kulle ɗe ha e leɗɗe ɗe fof ko jogii pittade sabu sen ji maayi yorat kala ko waɗi fittanu ko tagore Allah koko jari kadi teddinde koko jari horminde hayso neɗɗo o a yi omo woopa wata huddu duwanomo sabu en ƴeewi ne heewi ko Allah moftiri gongi taw ko fenande mooɓi ɗum fenande hurli gongi o reeni ɗon gongi o hatuma gongi o yonti gollirede fof sabu so en gokki ɗo yeru han laaren suudu kaaba hayre teddude nde ko ɗon woni suudu ndu kono teddundu hayre teddude nde ko ɗon woni kono hoɓe kufno ɗum ɗon hoɓe denno ɗon ko heferaɓe hokkoɓe denirno ɗon ndeɗo moƴƴere ko jalamuji ko Allah fof ɓuri hadde ko ɗum ɓe denirno ko Allah fof ɓuri yidde ko ɗum waɗi tawi no laaɗo ko ñande mum o nden hitande jaate o jibina kono de wonno ko moƴƴere Allah wonɗo suudu kaaba ɗo wona jalamuji ɗi Allah laari ɗon ko moƴƴere nde suuɗi ɗon nde mofti ɗon nde ko ɗum waɗi abrahata de ardi he konu muɗum wi ɗi wara ɗi yirbina kaaba o momta ɗum Allah haɗi wona jalamuji ɗi o haɗani ɗon ko moƴƴere wonde ɗon nde ɗum woni kaaba o e hajarul aswad o hayre ɓalere wonde toon nde musidɓe tedduɓe ko ɗum waɗi wata en kuddu hay goto du'oɗen kala mo jiiɗa e goopi Allah duwanombo nde tawno haysi makko on mbo fewani ɗi wawi yalta e makko ko feewi ko feewi ko ganduɗa daranto kañum e hoore muɗum noddugol he Allah tenki noon e annabi meɗen o e jamanu meɗen nde wonno ko enen ko e leñol nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam taw ɗi wawi jokkude jamiroje ɗe Allah addi e ɗe nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam addani en yottinani en kadi mbiɗen ko e nden hitande hitande ñiibi woni ko nulaɗo jibina ɗon ɗo Makka tawi kadi ko e leƴƴi ɓurɗi teddude kadi he ngol leñol arabeɓe wonnogol ɗon gandirangol
Quraysh de wonno arabe leñol arabeɓe way kono leñol arab ni ko leñol gotol jogingol kinɗe kewɗe maɓɓe kadi ko noon ko ɓe arabeɓe kono ɓe jogui kinɗe ɗum woni cuuɗi no enen fulɓe jogoɗen kinɗe joguiɗen cuuɗi makko noon mo tawa ko e hinde wiitede Quraysh makko nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. si enen kaala noon jibinedemo hoto mo jibina enen fof eɗen gandi mo jibina ko ɗon ɗo Makka no mbiruɗen ni Makka noon hoto tawete ko e jazira arabiya. Makko noon koye mbiɗen koye hohoɓe arab andiraɓe bani Hashim ɓurɓe teddude e leƴƴi arabeɓe e ɗum noon asko makko ɗi rutte bom ha Ismaila ɓiɗɗo annabi Ibrahima alayhim assalam. mama makko noon ko Abdul Muttalib. enen sen mbi Abdul Muttalib to bangal baba makko kalten mama makko Abdul Muttalib eɗen ganda ko ɓurɗo mawnude e hohoɓe Quraysh wonno. ɗum woni baba makko on jaati jibinɗo mo mbiyeten ko Abdul Muttalib Abdullahi bun Abdul Muttalib on Abdul Muttalib mo mbiɗen ko mama makko ko mawɗo e ɓurɗo mawnude e hohoɓe Makka ɓiɗɗo muɗum mbiyeteɗo Abdullahi mo ganduɗen Abdullahi ibn Muttalib ko on tigi woni baba nulaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. nene makko nulaɗo Allah sallallahu mbiɗen nene makko ko Sayyidatu Aminatu mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Wahab on kadi teskanoma ko e rewɓe ko debbo ɓurɗo teddude e rewɓe Quraysh ɗon ɗo Makka musidɓe tedduɓe. to bangal woni noon koto asko e to piiw. baba makko noon ɓiɗɗo makko nene nulaɗo o ba muɗum wiite ko mbiɗen ba makko woni Wahab. on Wahab noon ba muɗum wiite ko Abdou Manaf. ɗum woni nene jibinɗo ɓiɗɗo ɓurɗo suɓede e nder tagore Allah nde fof. firti ko makko ne laaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah sifori mama mbo ko makko tigi nulaɗo o mbo holliri en wonde ko ɗum ɓuri timmude e ko ɗum kadi ɓuri moƴƴude ko wonta ɗum jikkuji moƴƴi. jikkuji moƴƴi noon feeñata andarake si wona tawa neɗɗo o mbo rewdama he caɗele kewɗe ko tumanne mbo erda mbo rewda he caɗele kewɗe ngal ɗon makko muñal makko to caɗele to e muñal makko to tooñe ɗe mbo liggodirta ɗe mbo yiya ɗe mbo hendoto giwruɗe e tagore Allah nde woni koto yimɓe ma koto kulle ma e kala hunde ko biiten jarabuyeji muñoɗo ɗin ɗon jarabuyeji moƴƴinoɗo liggodiral hakkude muɗum e yimɓe ko on wiite muñɗo ko ma dewreɗa heeɗi de ande so tawi ka muñɗo walla a muñani ko ɗum waɗi noon sen laari en laatinima fodde annabaɓe nulaɓe fof Allah ɗi jarriboriɓe won e maɓɓe mo jarriboriɓe caɗele ñaw woɓɓe caɗele toñangue woɓɓe caɗele heege e ko nandi hen saabu si en ciwtori qissaji annabi Moussa en annabi Yusuf en e woɓɓe si en gartiɗo makko ɗo ko ɓuri hewde e annabaɓe e jarrabuyeji maɓɓe ɗi toƴƴi e annabi walla nulaɗo mbo aynani beyi nde wonno ko beewa fof ɓuri sattude aynude sa wima yaruga mba yarato ko ɗon Allah eltirta ɓe ko ɗon woni iskola woni duɗal ngal ɓe gidoto nadde kala e maɓɓe bawɗo muñde gollodirgol e ɗen ɗon kulle konɗo be'oñ baali ano riwagaɗi yarato ano kañum fof e hawjude
ɗi ɗisi hakkunde ladde mere nde ɗisi hakkunde nden ɗon ladde kadi he jeyi yimɓe gese yimɓe mbawɗa wondude e muɗum dumuna juɗɗo ana muñani koñɗo kulloñ ko ɗon Allah jarri bortoɓe anda oɗon yaati simi halfinimo tagore Allah nde mbo wawat gollirde no haniri ni ko ɗum waɗi ɗi ala eɗi famɗi annabaɓe e nulaɓe mbo rewani e gaynaka to banggal eltude ɓernde neɗɗo o kono kam makko noon mbo ɓurdi heddiɓe ɓe kadi mbo jarribora kadi to jeeygu mbo yeeyi woni mo yeeyana Seydatuna Khadijatu patron makko momo jogori wonde joom galle muɗum momo jogori maroyde to o mbo ɗiggi toon kono na manki taw ande so tawi kadi kombo koolaɗo so tawi mo wawi halfinede kadi to banggal hoolare e on saaha mbo waɗa jeeyoɗo julajo bon julo mon yeeya ha mbo ɗiggi toon kadi mbo ɗiggini toon ha hoolare nde homti ɗum woni nangi kawase patron makko debbo o woni ko on ƴamimbo on ɗaɓɓirimo dewgal woni ko on ƴamimbo hono Seydatu Khadijatu ko kañum tigi woni ko ƴami nulaaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam koni woni dewgal huma hakkunde maɓɓe kono dewgal ngal humraka hakkunde maɓɓe humaka taw hakkunde maɓɓe sona taw hoolare nde Seydatuna Khadijatu nene meɗen Khadijatu jaati hoore muɗum yiinde hoolima gilli ɗi wonno ɗon andi kadi komo muñɗo kono joni hoolare nde noddi ɗum ɗaɓɓirdemo dewgal enen cikki ko gorko tan ƴamata debbo nde wonno ko ɗon aada men yaari kana debbo kañum kañ ala geɗal ala ta he yiide yiɗa ɗaɓɓana hoore muɗum ɗi jogui on ta fuɗɗode diina meɗen o enen leñol nulaaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam holliri en ɗum ko Khadijatu woni ko suɓi nulaaɗo caggal jillodiri e makko yi hoolare e makko gilli naati suɓimo ɗaɓɓirimo dewgal huma hakkunde maɓɓe musidɓe tedduɓe kono ko adi ɗum fof tawi o jarriborama kanko nulaaɗo jarabiye kewɗe nde wonno ba makko maayi tawi taw ko mo e reedu nene makko ndeysan mbo jibina ko caggal baba makko nden noon mbiyen noon mama makko noon Abdul Muttalib ko on woni neɗo mo eɗen gandi nene makko kadi ko caggal duuɓi ɗiɗi nene makko kadi maayi fodde duuɓi ɗiɗi tan nene makko kadi maayi mama makko noon caggal nene makko maayi o yawtina woni joni ha joni de ko e tamande mama makko woni ko renata mbo hayso tawi ko goɗɗo halfina yo muyni mbo kam kono enen gandi ko mama makko woni tamnaɗo pour ko fati e gurdam makko en jankima ɗo gaynaka ka kono noon kadi en jankima caggal gaynaka gasi kadi njulago makko to leydi Sham on waktu taw mon yaara musidɓe tedduɓe wona duuɓi men hande tawi hoolare nde ari tawi mo yaara duuɓi 12 ɗo woni ɗo lolliri hoolare ɗo woni ɗo jomiraɗo siforoyotomo wa innaka la ala khuluqin azim so gonga an aɗa jogui jikkuji towɗi jikkuji ɓamtiɗi jikkuji moƴƴi ko ni hono kalirɗen nene Khadijatu on ɗon kadi maayi koye hitande ɓurande andirade hitande sunu nde hitande jarabuye mawɗo mo jomiraɗo jarribi nulaaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ɗum ɗon firti musidɓe tedduɓe ala fof ko ɓuri himmude ko ñemminten nulaaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ɓuri ko wiyete ko jikkuji moƴƴi sabu sen teskima si tawi mino juula an kadi ano juula so tawi miɗo hoora ano hoora so tawi mino aska an kala ano aska goɗɗo kadi ɗi aska so miɗo hajja an kadi aɗa hajja goɗɗo kadi na hajja so miɗo ñammina miskineɓe an kadi aɗa ñammina miskineɓe goɗɗo kadi ɗi ñammina miskineɓe nden noon hoko wawata ɓurdinde en ɗum koye konngol nulaaɗo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko jikku moƴƴo o ɗum woni muñal ngal ko muñal ngal e enɗam ɗam gandanɗa subhanahu wa ta'ala wi en kala jokkuɗo ngal mo jokkat ɗum
kala taƴɗo ngal mbo taƴat ɗum woni enɗam ɗam kala jokkuɗo ɗam mbo jokkat ɗum kala taƴɗo enɗam mbo taƴat ɗum jokkude enɗam noon yimɓe heewɓe ɗi kori famde hoko wiyete enɗam enɗam wona bigol tan kaariyel amen hono hen wona ɗum tan woni enɗam enɗam wona tuma nde musidɗo ma ñawi ha mbo tampi ha hoddiɓe makko korodiri e makko nde puɗɗa ɗaltude ligge maɗa jaha mbi'a ari mbo larde ɗon wona enɗam enɗam wona waktu tan mbo makko on musidɗo maɗa o mbo sohli resde walla resede yonti resde walla resede mbo humanama nde puɗɗa arde tawteɗa dambordu goto e mabɓe woni ko debbo woni ko gorko o wona ɗon tan woni enɗam enɗam wona ɗo denna bo o waɗeteɗo tan gadɗa kawrita hen wona ɗon tan woni enɗam enɗam wona ɗo mayde waɗi ko on waktu tan mbawata ɗaltude golle maɗa gara wona ɗon tan woni enɗam ko juurodirgol jahodiral hakkudeji moɗon e hakkudeji ɓiɓɓe moɗon e hakkudeji ɓeyguje moɗon gila hay fus ala ko heeɓi goɗɗo o ko ɗum wiyete enɗam ɗum wiyete jokkude enɗam kono noon ɗum kadi fawoto ko e muñal ha joni oya jikku moƴƴo ko on arta ɗon ko on hufata ɗum ko on renata ko wiyete ɗon enɗam ɗam ko ɗum waɗi mbo wi ko akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulqan ɓuri moƴƴude ɓuri timmude limanagal musidɓe tedduɓe ko ɓurɗo moƴƴude jikku sabu ko ɗo jikkuji ɗo tan yimɓe mbiɗen ɓurdata wona to julgol wona to korgol wona sabu kanko nulaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam mbo wi ko ɓurata ɓattoyade makko wawata joddoyade e makko dula goto to wurde aroyode to kaybuɗen to alijannaji ko on ɓurɗo moƴƴude jikku o tan mbo wi ko ɗum waɗi jomiraɗo siforimo wa innaka la ala khuluqin azim ko musidɗo moɗon Sékou Oumar Sall ɗo TV Tapital Pulago Guinée Bissau tawi ko jibinede nulaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam wasiya meɗen ko en ñembu jikkuji makko so en ñembi tan jikkuji makko en daɗi ko heddi ko foof wiide ga ko mawninde kaala ɗum woni bugue walla ko nede waare walla ko tuggitade sawru wona hay fus walla soccade wona hay hunde ko fof ko jikku moƴƴo o tan ko heddi ko fof ko yingo tan ɗum noon on mbiyama yo Allah tawnu men kadi hitande aronde e jibinede nulaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam kono yo Allah okku en yo Allah murdu en moƴƴere makko e yidde mo nulaɗo Allah sallallahu ta'ala sallam kono ciftore o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah e malaikaji mum na juula e nulaɗo ena duwanomo juule e makko musidɓe tedduɓe ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall